alam pena itu maka di guru takalisiden reng almarhum ia neriasang alam istawa. Ia riasangnya alam istawa ni roma deresalan nabi talori pong Allah taala. Ia natu napoda makada at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah taala ro assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi ta yaitu pawi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ia naru ada na pau Nabi ta siulon na pong Allah taala. Siulon langsung. Makanya Nabi itu mengatakan kalau di hari kemudian orang beriman akan melihat wajah Allah seperti bulan purnama. Makanya ada nasabung Allah taala assalamu alayka upassalama nu Muhammad ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh umasaitono agana sanabita assalamu alaina tapassalama kapun wa ala ibadillahi sholihin nanniya atamu i angkai soleh nalai decing napaciuki nabita ya kene iya pak nakrana pong Allah taala salama anu sabarani mondri dia nabi ngerangi ya usalama na urusu to na urusamu iku mondri tapi nabi tade karena memang nabi itu selalu dia mengingat umatnya maka ni pong Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh maka nabi ta assalamu alaina tapassalama kapu wa ala ibadillahi sholih si bawa atamu soleh yana tu nak kada tau pandita ya ko mubace tahayyae palaisan nirila palange pasti diri peringerang. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah lepako. Nah pemusambung assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lepako. Nah pembataru assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin lepas itu. Napa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja tapasi sumpung ya roh. Aja tak ada tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam asyhadu la ilaha illallah. Tapi saya nasabah lengi kalamullah lengi kalamur rasul adanna pong Allah taala adanna nabita aja mu pasidi tapi oko paringerange aja mu palaisan yana tu nakada assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh maka nabita assalamu alaina pong Allah taala nabita ro wa ala maciotoni okoro ibadillahi sholihin yana tu nasa patareka dua tamasarata lu tamalaisan pong Allah taala si bawa nabita kemudian idi atanna angkai matapat apacu ele takor yana tu nakada ya ko masahada aku mau jallo aga jallo itu biasa pakotan aga na jallo tahu aga emak jallo ya tu ampai pak jallo emagi nanya mana tenendo lima iya pak jallo satu-satunya memiliki saraf yang tembus ke kalbu jantung pak jallo bawah yang lain tidak makanya iya ko babi yo kilala jantungnya kedototi ya koto masahada nasi sumpung na batul lo kuilalange kedo tu ye sia cura kedo no kuilalang ya na tu nakada na pakedo tu alena na rekosi kadongi apa iya matokko ya na tu makada agama jallo iya mbabbi okwe na pakedo ye tapi tidak selamanya ini bergerak ya ko tembus si kedo ye ya ko dena tembus dena kedo tu yana tu ampai maka da ulama pa hakiki deje na ya tu tatongka-tongkange tanya ya tu pangkat tu tahu na tongka suruh tanya jadi asyhadu an la ilaha illallah kedo tu ya biasa na puta ale nama koe kumakan jaya tu nasabak na curi la palange angkai kedo koe maka dia itu nasalah maka dalam palan nauki tapi deni oki maka dalam ilaha illallah si kedongi okoi ilalange si bawa ya yana tu nakada bekukukun na suruga ko patareka